first house with the 5 lakh rupees, ladies and gentlemen. He's a lucky person. Hakni kami. Ini yang hang ni ban ngikuak ban keli kendiat mo. Baru bobot uday pra yes kumapi kwa mapi pra ban unreal pra pun real. Hadin jong pra pun real. Oh, I could see there is a waving hand. Dan bang yes mau pra pun real. Sumaban tur sajan. Sumaban tur sajan. '86 is the last call number, and maybe this is a very lucky card. You know, check bahama ba? Ang mapi your number. 86 udan ma. Ta, we'll check kat R. Kat R yes. Oh. Yes. Savulairu yes. Sanpauru yes. Nyapauru yes. Prapolairu yes. Arporu yes. Laipo aru yes. Sanpo praru yes. Nriu powairu yes. Prapon Rio the last call number also yes. Ukendairu don hoi. Katkendairu don hoi. Laipo praru don hoi. Sao bat usan udon hoi. Sao pusan. Nriu po pra udon yaki number baro. And this is the lucky number. Baklim yaka first house kata gade ka price jong ka sanlak tingka ka kerteng gade ngania tu. Okay. Kidan Arnott gade Joseph and Don Bok Marwin mo. Okay, kanika kat skin bat hangi batin haban wan shani bat chong hakate juki. Namar pilayo sanlak tingka funo siing ang pagkrek ka sundok bantep ka pisa sanlak tingka. Okay, funo siing ban ong pagkrek na kasundok pisa. Kanika kat number kade arajar arto ar. Yuk noda ini ibriu ibadan boktam. Sobaban ay takti yopi baro. Marbe is the first one to claim the 5 lakh rupees. Hang ni ha kani ka hausi ke jongi. The next number na kabenta ka second house wat pat bre dikitikan ke jopi. Na kabenta ka ying ka baar. Kata ka de ka arlak san po hajar. Number ubobot uday ulay bat iwe lai jong pigen war barusan arposan. Anybody yes? Yes. Nang ning layo yes. Itu bapan arposan ngini pet. Hey, arposan is the last call number. Arposan. Oh, gila ya bahadak plat kini kinong mairang. Mevele something. It's M lang stage mah, lang stage mah. Hadin jong u arpusan nila yo iya kini kakat. Cek ba. Ya ba de cek ba namar bagade arlaksan pau de dan. Okay. Hadin jong u tu last call number ong katlai. Kala yes. Arvo aru yes. Sao polai ru yes. Nyau poway ru yes. Praboway ru yes. Iway single one ru yes. Arpo san ru yes. Lipo aru yes. Nripoway ru yes. Prabo kundai ru yes. Lai single threes yes. Arpo kundai yes. Lipo sao yes. San po san ru yes. Nriu po kendai udan hang ni udah yes
kani kakat kala claim ya ka second house. Sobaban aji thakti. Kibadan bok ba đây. Dan biang. Dan sede. The number kaba claim ya ka second house kadai 037 M Langsti. Okay. Pa wanno iti nong job. Sobaban Shimishuki. Ashuki. Bapi la thaj ban yang nandu menit. Phun asyik ong Arlak Sanpo. Hadin ke Arlak Sanpo ngipoi syaka bakadu jong ka hausi deh ne. Kadai setang cilak. Kataru ngithit tiket ke batang siajar la dayo silak ru. Men kemai haying telawai. In pen kre be bad sati bad sum senan deh ne. Na kebenta ka silak perlok bayi na benta ka third house ka jongpi ka yeng ka bakadu hang ni hamairang ka bala penyada ka nathiar ki samoy ka hausi ka basotenat banilai kai ha ka bak nga pertama nga bat ong yes mapi un number bobot na ka benta ka yeng ka bakadu. Anybody yes? Yes, ladan bang yes mo. Ngin up ya tahu yes. Sabun riu dia number bangi kat do na kini ka rensan. Okay, we'll check the number. Nado pasdang. R yes. R posan ro yes. Wada patar perlo bayi. Yo kadai bugi. Absha. Sabun riu ro yes. San posan ro yes. Nyo baru not nyo po don hat. Usan single 5 ro yes. Katway ro yes. Lipo sauru yes. Nripo lai sheudon yes. Bravo aru yes. Kat sauru yes. Lai badu praru yes. Sabun nyaw yes. Nripon riu yes. Badu pra po henriu and the house is correct. Ni kerpat ya ibadon ya kekerteng lingdo subhawan wan shani idon yo code number le new serial number 243 tengah kerpat ya kinong penya jong ki organizers jong ka natiar ki samoy soba ba pinwan shani sha kani kerensan bangin aya kani ka kusnam sha ki ba job baro nado ka jolly 5 ni yo arngut kinong job ka top line way, corner line marway, middle line marway, bottom line marway, first house room marway, second house room marway, third house room marway. Kini bala ka dan bok ka keme. Sobaban ajing takti na bata kini kiperlok jongi kiba babok tam. Sobaban yang chani. Sobaban yang ini ngebat ngakerpat ya ki organizers team jong ka natir ki samoy bakin wan shani shakmat bakin yo ay kani ka kusnam nak benta ginong job. Swabang ai kusnam ngai kublei pi baro ki perlok ki bayawan na jan na jai kamtam ya ki bawan na do na joy ngai kublei ya pi sikade ye ki wan lang bat nga tam babo plim dan bok dan set dapi lawan sya ka jingle kai hausi pi wan ra lang bat ka bok ko set mo wat nam kuslai wat nam ya sosi kani ka dika game ka bas funatam kini ki bababok yo lara pimyo menta la syai pin sayo kan sedem ka pori ki baro kublai shibo ni kejing simbenta ke jongpi ke pensong chet pensong skai nyangi bar ka aimen sim kamtam ya kinong penyat ya kini ke program badan ya undamba R Hajar R sobaban wan sekmat Joseph and Dunbok Marwin sobaban aji takti jongpi perlo bayi ai ka song pisa ke basanlak dan nyawa nama dala de poisiying wadam ong makaduna sanlak tengka kamdei banduna. First house with a 5 lakh rupees, ladies and gentlemen. He's a lucky person.
ha kene kami ini yang hang ni bat ngi kwak ban keli kendiat mo ba pi kerteng kumno Tang don bok maroi. kum ka kerteng kum tai ka sakanamru udon bok dena don bok marwen kan re UN u dei bet don bok marwe dena pidei ka snong ne Nomor kasa. na markasa soba na aji tapti ba kubli sibon ya kinong punya ba kilai ya kani ko kusam na kubenta ini ibayo ya ka first house mentangin kot ya ka second house 037 idei i mevelia langsti ladang abak labat keno wanam sngoi mevelia tharai okay idon nang ni ibayo ya ka second house dinam 037 037 kasong pisa ka ba laksan po tengka haswa ba pin ba di ka pisa to keren so ya nga pikasong jo pinai Nga to mulai to matikat jong ilok na po mongop ite. wow your wife must be very happy now congratulations ni iba ba na maulai tiket pat jong ilok wow kublay sibon Ublay don rekan lem pi kat ba bidang yaim ha kene ka rukom ka ba bidan bok mo. And the third house goes to a serial number 243 ka ba mot silak tengka yo ini iba. So ba banwan 243 ba leng do. Hai bidon. Okay, deh yang ni. Pidai kasong na iba. Ni na mairang eh. Oh, mairang. Waduh jikerman, ngidan inang job na po mairang. Soba aji tapti. Wow, huge round of applause. Dayo tangkinong we dong ai. Lo. Henry ngidan ni basaki yang ni. Nak benta ka prize balai. Iyo ika song pista ka basilak tengka. Iba lengdo. Nginom ngej mo tangka jat. Pikerteng kumno ba? Jaling dok. Kerteng? Bangkit lang. Oh. Bajop nengkong di badan bok. Bajop balai di banang banker. Kulay sibut. Iba banker mentang ipoi sha ka joli 5 ni khot ya gi khat khandai san pusau badon ni ka khat khandai san pusau subhawan ra gi kat ke jopi 1954 joli 5 1954 kidon hey but we are sound real subhawan wan no chani subha kini ki bayo ya gitu gi lain sebaro subhawan wan chani Iway kendai san sao Iway ar sound real Kibayo ya ke Juli 5 Kasong pisa ka balai pawajar Henry kini kinya Separate ya kani kepisa da ka ba kinyo mar khat san hajar tengka Ar ngo pia yo khat ar sound real Way ar sound real So baban wan sejong stage Anga kerpat yo bayo ika top line ru Not san pra Badan yo serial number not san pra Way not Arkandai, way pra sound real, lai hinyo lai so baban wan chedrong stage like ba kan slim kapor. Way kandai san sao, way ar sound real. Kani? Way kandai san sao, but way ar sound real. Na kabenta ka Jolly 5. Kasan hajar marway. Jagalai pawajar penyesam, pedeng arngut. Markasan aja, nomor kita hilang arngut, jika juga haus. Kakat kebubut, kadai kad baki dang nyo pisa mo. Kakat kebubut lai ban slam kapor, namarnya lakwa ban chat DJ deh nam. Lai nyo lai mano? Lai nyo lai, hot. Nangta, lai nyo lai iyo ya ke bottom line, lai pawajar. Lai nyo lai.